والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد, kwezi watukufu, mafundi wangu, wababa wangu, wazazi wangu, wanashwa wangu, wanama wanzani, amadi namna wika yao ngamju wao ezentu rilonizo zinu ngabu kafayash leo ngamanzo rihadisi ya tartibu watina fijo au kami umabia ni au kentu jua ya borendao miuka na utungu keti ononga rikase wao miuka na utungu shekatira ngwa yokana garendao bahanu weka yao yode nzia ya lazimu miuka relaxe miusubiria haizo watukufu tionoka kairi ni mwaoneseni yauka narjuisa suala ni watukufu mlo yao ezabari azali ya isa yamba gubaki hata 2029 ya juwa basalona iba batana reconciliation na jau emjuzisa suala hilo kama juzisa zabari ya juha ya ntwema no tablo wa kebadzima zabari ya juha ya nzao mafundi wa watanganyihe ya nzao suluhu ya taifa ilo suala muhimu la kwa lazima ina mda juziselo kwezi watukufu kakar jaile uzan waizo abo salam tukum usikwa jana mtukufu wa Muhammad Shafi ben Sharafa hamabiani rongo enyi wandu wa siasa mlo komori nanyi mlo bonze ezer waizo mzuzisa uka mjazuzisa emzifikirije ya ukana wenjo ulemegu ngwa elewa ya uka haina kheri ilogo ntijubala mahayabira pia mzungu hamba wako tina hilo katizaha abasa ulemegu kamili waelewa ya ukana komori ngabo kheri ngabo neema ilo yabo itweleleza habasi naduka ngabo zenfi njema duka ngabo gashi ngabo gazi ngabo maji ngabo mimea ezeno goizo ulemegu pia waisawa ramu wakana komori mwana mbayo mtaila hata Arabi Saudite wala kajaka usaidia basi jao bakabati msaidia waba hakilillah shaka ufikiri holi honge na shirika ambao Aramco India kuu ya hao ya unduale gashine zombo akawanza kwa wajoja wajawa fanya mbabi waunde mbabi bao no ile mbabi hao ke stock jabuka Egypt kwa do uzagashi haku na bongo nilo ngwana petroli Egypt shawo yeha stock au kawa zingizi wa ninti za madui mtiza kodo abo tikanza haina mkomori mtirengeza ngo zinu ba wakati mi ujo jati bombana na mduana amwana bwana walusuno ni menyele yaonga mjojo ngamina droit na bekana na msunzue banga mnitambishao walodi ngoni wanivura onga mjojo na mtungue banga mnitambishao waloma bavunu mnitambishao ngamina droit ya hamba ukana ngamnambeteo yo quand même j'ai le droit ya uzi sa ndongo amanizo shaizo na kanza nje realisiva nukwezi watukufu wa Komori kanza jiri jua ya uka Emana Asumani Azali ya resa vote 2024 ya isa ya décidé ukana ngondo ya rengezenti mzi yake kafanye nti lobi ata 2029 Emane darubainu ya toutulilia hambabi raisa rawaswili 2027 au kezenti pia wabaki mahami ili ngondo wa jodo andisa siasa ya toutulilia rabaki ata 2027 2028 emana hajwandise kampanye ndisha ya ndisa randile ya basavasa inu ya poussé au fatiho ulemengu pia haina mtirenge delegation ja uchao fasira yabo ni mwana we politique rowalo bonze rowalo ndani ka bongo zambirani nadoka effectivement azali ngabonti weka yao waelewa yauka mfaransa ngurengo haina kheri lobo ntiju hatu no ya protéger ukatili e bwana we yaufanya ngasina wananyasi ngasina wanzani watu walo harumweze ntizo ntipi amjojo anti habarua ban nini ke mndu yabe ngamjojo posi barua nibeshe mndu na bebe mala kadha kwa na manzana endaita harumwa bati ya wizara kadha endaita harumwa bati ya ambasadi kadha ezeno hizo pia ngasina nafasi ya ukarizifani owandu wako presidence beti salami wao waone sayoka d'ailleurs kwa jaka dawana azali ko jamba mndu yadunga yabo ngamwambioni banulelo ya ukai kawa Komori kamili karija renge force yauka aina mrujo shinda hari azali hitwa uo mruweika yao hasovo wa Komori hauka
wala kana uhunda madhambi zabari eze sharuti za ukamru ya ulowa azalinge nizo na mwishiyondo wa Uislamu eze ndongonda ruza utongeza mndu ya ralo hitwa basi azalinge nizo aweze twabiyambinga wetra hizo ngabo ukahari hitwa abunge bidio ya ralo hitwa yode mana Mwenyezi Mungu yamba wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq unodola nende ifanya betisi na mndu ya decide wanjaru mwichadi mdenda trahisi reje ngoni na mndu waikaya uhari hitwa watina uka eyara lwa hitwa hawa mndu abo fahadimanta rolo hitwa amadagazo rolo hitwa onro pia rolo hitwa no kwa jawa mndu yabo immédiatement azali ngemerito ya rolo hitwa juzi ala hele nje mummono wandu mbali yangu amanzi ya hafa ya zingizwa ni nyatsu abo gabo kwezi watukufu ngari meaoni hutukufu hani mkirathi hutukufu hani ngari meaoni mkirathi mjiconcentre mtunde enti atunge noda hu ba azali hajua ya ukana gebidi yende zahe ya bakido wa komori ngo ajo ufanyeza lazimu au ngo ajo ufanya ubweze wakehama kwa jajua azali ya renge mwanahe ya mnikenti engeti la wazali yanzu ya beze haraka ya tapilie raha ele dati la ukayende zahe le jaja hauka hizo haisaha sinye safara lelo owandu pia kwa na ufanya jashaihani jaumaro mgomri jwandu wadunga ngabo wandu wika yao ngwajo wone sa zali ya ukamide na uhansi mide ujo usisa ngabo wajo fanya vengeance mwanama mtukufu mumpao huwaswilia wanu owakayabo kwa jarenda zema harumwenti ko jombo waliyo karati babane ntia hatu yangamia eketi jabana ngama bumbaza ndongo za uswenti hatu unabiye fikira utokaniyo ba Mwenyezi Mungu hamba afana ja'alil muslimina kal mujrimina ma lakum kayfa tahkumun izoko lina 1975 shayo kena kawona sakana abona ritoda za baranzi hale wandwanu pia sawa wandwanu oti sawa wenge ketiti amba publication mdo ulimandoni mko ziye bangu to idunga uivuriza mafoto hata mdo kana baraka ukomante au ireti ukihamba kucha hiyo na ufanye je mbaba muziwani ukihamba kucha vile zena gazi lange mchomba hiyo na mdo ulimandoni mko baba nuwe mdo ukana ufikirie nsi yaho iwanilie jo wandu ajiwa iwanili yao karadhi mdo kana baraka fomo pao aizo tukufu si johanza ri fikiri wazima ri pare wandu walo komori ri pare wandu walo ulaya riwambia ukana enga mjoshida mdambiye emani ya hindini asumana azali ya njia mbahuma ya tahawe notabilite ya tahawe mafundi wamsaidia ndogo kwezi watukufu ngabo ujuo emani ya azala asumana ya juha ça vote 2024 c'est 2025 nafanya 2026 2027 2028 ajado fikiri e kabati mndu ya fikiria ile okana ebanu izabari abasa to juha ya baba isawandwa ina katingu tu presenter mwana ebanuge mwade dizo owade wahe unu akazizwa dati au banu dizo hasinye kirtasi ya uka ngelazimio ya rohe halafungwanzo ya jende ya mbeze ndabu ya ukana wala wanru washanje ila fikira rasinye hanu wanzo ni baki banga mwana hata wanzo nike mwana hangu hajua banu emakatirilo nayo harenge notabilite harenge maulama u hawarenge guarumio shakabati arumo ulemengu ezentinku kabati arumo ulemengu mdajo kanamanda ya uka amba huvotiwa le 26 mai 2024 ata 2030 ike immédiatement goto sindi mwana goto sindi mwana yakwe fasira yabo dukana ngabo ndongoza tata yabana ni wandu sias mwambanga manzo maunienti hatu mtifanye jemi katadipe
awema député yare ngwa batamba ntila pisi le loti pari siwani wa ndwaili mzimani par sa place de la République mzimani par sa gare du Nord car mabunjilio ya ngamona tila wa manifestation c'est l'arme mabunjilio mzimana biokana fakhari bwana yinu c'est normal huleme zauka randi 2018 ata le longa wa bwana yinu ngo déplacer aku urumia mnari ali jo warumia bajana tishi afundi mbango ngo mali ya nurumia iyo mwenda ndio renda bomba mndu karejeze zongo zilatsena mndu akana baraka ba uni stay mi stay utiparjori jeze zongo zila kana iyo mwenda ndio renda awandu wenda wa Afrika nganyina wandu wenda wiyo sinawenda Afrika ukamino do renda banu yonga mto ulawa ngabo ukota wangono ngo watu wenda ko muri no hucha akangwa juawe namna nani wanao kwa juawe namna watu wachua wanao njamba mido na tende yomba inu ndo ishia ndo njamba mide na tende yomba inu wala mide na toa pesa menji au wala mide na fanya chao njaparo jabanu kabatu jabana jambe kana fahara ambaye ide yasoma wae cheja uchao tamba miti la shuoni zongo na baobanu zindo ngona zisoma nisi aminiyo edalilu tsainu yabo mbroji na tojambe izo yasoma yambe izo wanilia ne shatunge za ambao zeno kwa zamba ba mimi izo ndukamba ngamine sedalilu abenge sisi ni kwa miadi mahamfukare karjaona tandongo ola mndu ya rinike miadi halikaushia ngurila pizo wangunga mwamu ekewe ngwanzo udazi au ngo mwamini okana udojuka ukombolenti yao ngojoba kidaona chauti jama ntena uta wanza ikengo nelezo bahujua izo ya kambe maaminane no kuja marongo tikaza kifarume kote hiyo bantu tajeri jaru madeba banuti sanga mono omwiso wa hengwa na inu ntwanza mndati ya ndera peze nziyami wakomori walemewa liwarenge wakati mwinji ritete wakati mwinji ngari wona Waarabu wona wazungu wona Amerika wona aina mndu no iliwa risaidie mbwana yunika za kifu yele mana leo nabazo ngo zindu banyokana haina mndu yatuka uju ele fichwa la fatihu wazali ya paro wandu mfanyo ze media dafana azali yanzu notabilité na mtirtsanganye na rafanya reconciliation dokana banunga banungo banu azali ikaula zimia rohe ranzi haleka jaroha omwiso wahe esinyetu ili yaifanya shayo haitataziza wakomori watielewe ya ukana ouso wahe Afrika umenyeha bwana we nguto kanti hanvu na inguro hitwa FIFA riwa sinyale ya uhusu ya uka mtirese mpira komori tena batoja wajeni ya waja ulo wafu watu wajoja ware mpira rumazetiza waja ulo wafu bo watu wanua jinga wanti wandu obirili ya mpira wanua ubala bizinga waja rufuma wandu nemana wakaufuma wandu wala wakanza watiyo komori harara yabuga mwelo kwezi wa komori do kawandu wangu wana harara watijo uliliwa president hao nongo twende mpirani wabala mizinga ya wandu wafe shaka pata rumule mengu mrado bala balve yeli nda rumwa mipira ya kwema daya opi ya risignale rianti hari telefone ri bele fitina ilo aruma olevu kamili shaka pata rumule mengu mrado bala balve yeli nda rumwa mipira gela simuyo watukufu njue ya uka bwana rajitoli ya riwana winu banu karisa ruma mtezo hano banu karisa utabuka kwezi watukufu abogea ngamparo notabilité mwaja marengwani ya zadi manzeke ngamtao sama haina kati mjwenda mrengo mafoto nyide ya jala henti ya hatu na nyema fundi mrengwao molalika azali wa marengweni hano hauka azali ngwanzo ya shanje ya renge mafoto ya hanyu no wazata hanyu no andrasha hanyu yende yambe wakomorito wanuwamba rini baki atabasi akwa tutamreka tsida mibanga wana wabasonga mfanyo chao izo dezengo ya zali yanzu yafanye baada haisa kaziziwa ya ukana 30 mars tiji combien de mars 2026 nge video yendeza abonyi wandu wasiasa pia na mwede mauzise emri ya mabianize ndego zinu mwede manjie muoni mmoneze ntiza vumbulu Afrique du Sud muziso wandu wao anyimlo bonze bo SMS bo Dr Jimmy bo Chef wa Ben Sharafa bo Mamadou Bashirafe kakweli na mjwe muuzise ya ambassade ya Daubin muna muuzise Turki na muuzise Afrique du Sud na muuzise esenti iso Marekani kwa joma biani na mfanye delegation wanti banu mwede matsahe wanti juvana kama ujua udazamba kena mna inu mtuwa lideke dorse basi ngamjua ujuza haki ngamjua yuandu wendao wale bana niko utuwa roko zinji Dabo kana ndo kupe banu ni parashirafi ni kupe ni pare chafu ni kupe ni pare Mamadou ni kupe ulani ni jua babisa ndo ebanu kaswandu yindivana ebanu katungo kabanena mna inu hatanjani uloba nife wenji kapo wani kupe huko auka mikama tunu wana ikana ndoda
Mtuja duane ndera one wandu sawa. Mtuja jera one grupu ti. Mtuja jera one bwana tu. Mtuja jera one mtu wa hele fitina. Mtuja jera one mtu wa diplomas. Mtuja jera one mtu wa sharia tu. Allah ngabo sikuna badu hata nedana wele yamru. Tu sembe banu garoda hu. Banu garoda. Allah hata wallahi. Ti balon tela ti onru amba tuer emdu adibadi ya Afrika. Tuer na yulo baba la mdu. Tuer. Baba la mercenaire. Odondo poptenari kwa odondo. Ntwela ti onru ola mwalimu. Ha. Ola mwalimu. Tiki na utungu hata shata. Oyo kuchuka utungaza ndo kufuri. Nyumeni banu tsaida mbono ila nedana ndo nso mvinyo. Edera one wazunguru wa fari yeri wende zemanata onongo wanamba majingo anao. Tso namba bya kena mnayun. Tso na mana tongoma na siri tsamba. Ila siri ila tsenge bala ila njema ila tsenge bala manzo ntone nyoku tsamba handa. Paro na majanto ngoma majatseli zawindi na manda ilu. Taba iligo na kodi tuba aba hem batiko na tukati mndabishie mzadeu. Et dati amar si ils ont droit wa elewan mimi ntujua ils ont toujours tinambi ya mtu ali abo haruma umahakama ilifo akena dati la ukaba na muda kadha ji prepare zango za horo ils ont ntujua za barua kaza mars 2026 e wakaulinda uka inde period ya uka mali warenge turuya hao bonzuani wa huzea hao sha ule mengu wa elewa ya ukana mnaharamu woi arenge ntinu gyo na muda mwinji. Kama tulifanyeze forcheze mbizazi ali ntushinda. Izo ti secret na mdasemu ishe baba ni problemi anjika mdasemu ishi yaranti. Izo ti secret. Engencha mwabiani ngamjo udaza mwede owasaya ondo adwa magodida 2030. Shawa basanga manzoni mlamweni. Bani mani mtu fikiri tisparjan jasmo berkana sisi gari tukomfoka tuka sina cha utiridi wandu jando wafanyisha. Izo ti secret izo. Izo noko azalido anzu ya titataza wangu wa mumbenu lioni. Fatima mma salamtaki banu gamanzo akomori wala muhe wajua kana banu kasina chance shekari dazarilala shabanu kweli wa baba wajua ndo wado zingi za zali yebeza tire mafoto yebe hata wanu waze wajwa mantire ntiyezi yo haba rabo yo traduce hina ndo kuzan rabo kamona ukeba chawacheni banu aponga manzo akomori waelewe izo azali ya twanza msijue shemana rizijua double telefoni yo gauche à droite il déplacer izo ti secret. Parce que ikaula zimu wandu wa wanao. Obonti jubanu. Ikawa wandu wa dona hamune ti. Waje wanambia ukana banu. Azali hauna na ndukata hapa randukata. Endo bia kumwambia nuka. Azali na Fatihu. Wakauliba. Mapesa menji. Hata ngabia yani kwa 160,000. Hambia manzanu wa itazila. Mimi njaka ujua. Lantika ba Fatihu kachaparo chabanu. Auyo urari. Na banu weyo toto ambago do Tanzania haringa mvio hasilo burje yabo. Izo tinongo wakomori wakauzijua ya ukana. Bika dosi ya ruasi ya tijone haijo. Yo wajiri ya mvio. Afrika imsisi do burje ya fanyize roko zahe. Avanu na mvio swala mbadia ta inde zahe. Shakwa tu renga mvio. Ya renga Ethiopia, ya renga ya Madagascar, ya renga Kenya Rwaizi ya sishi ya bobo wakomori. Yabo ezendo gozini zino azali kachakanza mzijue. Shanso za usamdukan. Ebano azali manatoji concentre. Ya Roumain nti hata 2028. Ya Joandi Susindi he mwana 2027 hindri. Do kabanu yengu jua ya ukana. Banti sinye kirita sige bidon rwanu. Aba hangu antu ya jia jue notabilite. Wemdo amango pando rwanu emergence. Ewa baba wanto wapishwa maele wale wazine jali ko ni kwa envelope. Ewa ubo azali. Emana utoji concentre haraka. Watia maji watia mweji watia msomo eyezi azali yede zemalize nde hautota hawandu wadwamba banumiga manziwa yabo haina katira jondo kwa madazini indemania wallah indemania wowo wanona hamu ya ukawedo biba hudungwambia fakhari babora wana bashar mahala yarudi namna yarita vertige yarita mbahu magejuzi uhusuze passport uhusule gashi uhusuandwa ulawape uhusueze dola uhusueze secret data zilomoni ngabo wali yao watizambe idirisati jopulwa wa majamvi aka zo milio wandu za shonga roi msingani wa hezevoti rawi wa majamvi watijozamba wajoja wampashia ni bano adomda pe o kabanu kuzina no kwafanya jao akayode hazi ya idirisa majamvi ho mituje
Shamia bana nimwambia oni njala horudi. Mimi njala horudi. Abangia bo mimi sikanza nimwambia ni wandu mabaga mwanili yao. Bo gouverneur Hassan Hamadi. Bo Ashiraf Sedi Hashim, bo Sedali Mohamed, bo Shahir, bo Mamadou, bo Metra Larif na Yususon Tipi. Gamfanyu ya sandu wa mada zinuga zimpira oni ukawaja wa delegation ya mwenzi kamtatunda. Ija isinyi si azali. Na mwede Mause Cyril. Ramaphosa wode ule raisi ya Ruma Afrika du Sud wode ya wakiliwa. Yaka wakileza nchi za Afrika. Parce que haina mrurumonti yaba sangu yele wa ukana. E keze nti majira ni banjia problem. Yabuka bajuka ujirisusi. Zabari. Ngabajoka ukama refugee watawe wende arumeze nti za ondoa futo bordeli. Engari yele wakati yelewa. Mimi ntwanza bajiriba ya hiyo beke bajiriba hiyo ngwajotra waje hunu na bongo wana droit wanje hunu waje wafuto bordeli tena. Halafu Afrique du Sud kwa tuta. Bushinu kwa tuta kutoka kwa bushiwa cha hunu pia. Ekenga sina nti wabushiwa tona droit hizo zote tufanya bushini bayi wabushiko na msifanya ngazicha. Ekenga sina nti hizo zote tufanya bushini. Zote tufanya morisi bayana oba kwa na msifanya watu. Ekakarna utobuli warabu wa maduka rado huzaro hundaba pesa mu hao bayiba kwa na utu ufanye izo ngwezo mu hatu. Yabo ni wandu mloba ontitu bana. Ngenga mfanyo hazena mna lazima harume diplomatie bahim jushinda mjo ya ukana mais Azali vient d'être élu amba havoti wati ya Leban 2024 le 26 mai regezi et utojorenga ezi kuti du concentre une équipe ya ho du concentre ja Donald Trump wani sezi haziwa shango twani sa campagne randi 2025 kwamba vote 2024 ngwali so campagne randi 2026 abonga bongo ko ngebidio ndo ifikiri qu'est-ce qui se passe. Donc Azali ezevotiza birazila wati hadamu hatawa hatwashona ndena zinu pia ngabo dega ngabo baya wakomori haina meli haina bahanu kwa pariani yangu anjiao zabari enti yao keti stable zabari to stable de mshenzi ya itawali ya wenge banura nzidi wei hairumu 99 hawa wangu wafungu wangu kabati européen wazonesa abonyi nyima to mara wasias mwa roha bonze ma refugee mtujwanga mdalao musihwa nyinyi. Nyinga nyina majumba, nyinga nyina magari, nyinga nyina mapesa au banki. Mjamda zamlana. Marekani hamba ulaka bo mariziki Komori. Nemweza shoga wa Mfaransa hamba ulako utindwe kati zaha. Ulangi homage ya ambao salsabili. Ebanga fitire salsabili yerongo wilangi tsungore kwa basi. Ilawando itwalia. Yanaga hama majia zamzam yala majimema. Ulangi homfinje marumo yosiandien. Owajomba hangu walozi kadombiliwa waka meliza kauramase toni na toni zafi watu paro nto wajawa buemelia wajazi zafi hata emeli joka izama zilafi zatu ziramase wao harumwe bahari yatu shabo itubiriliwa sécurité maritime l'espace maritime ya hatu ibuliwa espace aérien yatu ibuliwa mwani mbuku jwabo jafanya hizo nzao abo mfanya fai ni wandu maro habo nzibo metra na arifu bo gouverneur Hassan Hamadi au ministre Ashirafi, au vice-président Mamadou, si ministre Shahir Ben Massoud, na nyinyi wati pia ambassadeur SMS, mfanya fai. Et que zero zinu kama jazijua kama jajua ha eba no wazali kwa ambao votiwe mana tu continue wa rumenti hata 2028 watu wanisa kampanya ukango chukua ni kama ana ngo chukua ni kamchua ngo chukua ni kemdu mshahidi. Lukazali banu hasinye kirtas. Et que zero bezo jazi undi hanrabo. Yako kama timu ndujo kwamba yena ndabo duniani habasha fuwa benshara fabaha zamba haruma konfera na imana kauzamba abo zijiri haambilwa ili ajao ni season kwa Yesu kebanu kweli ngabo Komori kanga mfikiro kanga madoma baki enamna fatihu ya edesi wao ne dharuba ya ibadi yanzo ikede urumwenti yanzo yakire mafoto abonge kautama njeni mabia ni okana msisi zahani wangu mlo bonze na nyimlo ndani e delegation hizo zijabu kamtatia mavushe mashinda mwambia Komori secret hiyo shale rodi ni mwambia onibana yauka mimi ngamwambioni na mwede matunde ebacha bajenibo tsijubana na mwede nyimlo bonze na museze ambassade bondo walo Komori wala mikatadipe ambao wanu ma député wala kwa tujua kama kabia soda hupi bahata bo waisa wale mbelea yauka Afrique du Sud ambao urangemia di usinye Marekani poko batonderi wasa bada munga mjoenda batunga joenda kwa mjo telefoni batu telefoni shule mengu pia ina bantu amajasu fati wenda rondo wana mwishiando enda rondo wana makulo shari wangereza abagwa katambale iko hachangwa zikiba lalado mbiridi ya abonge haruma hindini enda wa hansi kandani nenele ila ligyo ya ngo waona show and raji et diplomatie zentine zenti
wangwa ile wao ya ukasava pa na haina ntingwa ile ngwafikirio émigration o wandu wanchi yao également no wanchi yao illégalement wandu wanchi yao hama jazi yande mara hitwa yanuma kujaji hamande zare hunda mwanti hatu wanijo kirikenga wandu warau hitwa wauti wa Komori na wandu warau hitwa wa Komori na wauti wa Komori sha wachaweze ntiza wajaru mweze ntiza tungafuto bordel batuka tu contrôler tide moro niti bango itonza kasaru mwa merde yabo tikanzana mbiani bana et notabilité mjamrengwa et kam mrengwa ni azali njema benga manza wafanyie reconciliation njema benga nzuri rirangaleza hemila ya hatu lijawdorengeze mafundina wala et suluhu yanzo ifanyiwa azali hani swamba timsamihini nyandumlo iho banungu anzu ya je ya rume wandu no abena ngarisa Komori ndera fanye reconciliation wa wandu hahe ondo ambe abori kubali fanya jao ngabo bandio wandu walo faransa banu walemewa wandu wa se Komori abo azali ngo tukanza warumie amanisi usanga mdoto wa hucha na mbale wandu wa jesiri kahula azali be ona maji ya lepe kabati fenti wandu wa mdungu hafanya sekuru fatiwe enda za wadao msheshele wa huwa ya madese katina nungo amparondu majomba wala washindwa ni mili jae osekuru bojune osekuru gujoridia ngwa mjoshi yati hali yabo kamsaidiano mwa ministeri ba omcheshele unuko tina nungo walatika na babizano badu haziwa nelebe ya la bolero na wanu wende zao azalale mbele haukangu jokana ribaki shamezi ngelazimu yoyede zae shawemezi yo ngelazimu yo siwa Komoriri juu herambe enda za wabasa au edatita inuija mguwa jandia wa mmali wamba sisi karana kufanya juanga zija no one to one sisi inde turu ya hatu ahwaza ni bese mchoruma wanga zija na wanzuani basi chakana uliruma sisi na mareme koti wa mmali twende zifikira zahe eshesi wa shitukufu ne mashuja wahi mwana ma iftahu hauka iftahu mna ijana bukuba kitole arumembo na yino izendi zo mmali wambao ka azali ngujoloteza wa ngazija na wanzwani sheturu ya hatu inu ya hatu paske kabati munju bahekele namna inu baheturu ne ke ya mwali wow. Mimi fakhari turnantinu ke tunabata habari sheka de namna azali ya rumao bahia bukairi mwali ba warume ba mbese kwa na uri wara hafa pia kaba jojiri rongo eturnatike jo fanisha shake na hoende namna ya bila haina mda twenda bali ele bwizila mrumsha hahe no wana hahe no wanzani wahe waje wangamize nti wende sawa kabo bona renga kamnata wezi wangazi chane family na mjeri renge bainu de hatu maudi ende hula ele bwizila nzwani ende la rengo wezi ama ndaye warange wende sawa maudi ende hula ele bwizila mwali ende la renge yode namna mahainu ya bila rumturnat shange video mndia juwe kana nono tidena mna inu ritorenge ntiri ibe mwali yende ya ngamize rirenge ntiri ibe mzwani yende ya ngamize eturnatika cha undano go kama simra cha turnatino yari ni kama aje umwenje au yafanya zeli kole au yafanya zeli pitari au yafanya rugo au yata amani pia wezi shazika bwana rugo hama bibe kwa mbilo sakweli baraka huru libana erundu rugo ito yazali ba cha rundu rugo ito esambi ba cha rundu rugo ito ekili ba cha rundu rugo ito emshozo ba cha rundu rugo ito ukurikana rikauta hama jikarcha hunda rikauta hamwe jikarcha hunda rikauta msobo karcha hunda rikauta amani karcha hunda rikauta la pitari karcha izo kweli haundabo yabunga bongo afikiro kwangu wange video wale jaru maisi tena izo ndizo mimi na kauli dalizo bosampi izo ndizo na kauli dalizo bwasandi izo ndizo na kauli dalizo des besoins nécessaires za mwanadamu hoeshi maji mwenje msomo unono mahakama amani paremba indwa hura nizo pia kamtina ndoko masifanyabo yonti pia wanduenza shonga nyonti wanduenza shonga nyonti ishabao na mwishizo nambao ndio katiro kana turnatika wala hibi banga mazoni hibi ezabili mru joka wona kana eturnantiro ke tukauta ama na bona juheri wanili chamtsa mbati da zala bakabatu tukauta bali joka eturnantiro joka president ba inu ya hanyuli leo inde turi hanyuli leo bomani namjomko joka ba ebo nzuwa ni babala ila turi hanyutsa inu isa jana mjomko no tijao ekenyi wa Komori mjoke ntingi yanga miyao yabuka mnobuli ambe paka ha eda fanye turu haja mbia hibagari yuko kwa kachubali yanga mumbulia wende yasunguso kondo mumbulia ndio bonde sondo wale likopi yende yatimbe mama manene na mashakashu na machana hivi au wandu weza wa mdungu
wapua wandu na mwarete hiyo wasa wa mdungi ya biata wa msingara atana mukana na mrema kata 2030 mwende mara ale mtondo amba si riwafikia na ukaga yazali nini dobulo na kili komoria to kazali yo ste hindongo azala pa ste hindongo ranti wa komori yaboni atuye leo ramdumba dara funti bazali ngozentu zini ngo tukanza rumie mafunti ngo tukanza rumio wa baba wendo wado vaze jubane zesko tio yo watire mafoto yo jimise ko harije mna ikale yabuza ngo hizo karimwambia oni nyima notable na nyima fundi ya ukazaliwe yasinya ukange video ndesa 2030 na huyo wautinda nyadugo cha mzungu sani mtane vertige shaizo nti nezati hizo kwana udaza kwana utawa mbekana na mjomrege turu ya hanyu kabati nti ujoda mena mwede mwanege turu ya hanyu shanga nto waliwe nena mnari tokani sana nzidi ya basa kamali kama nto 2026 mrenge abona mwadise kampanya ya basa na mwadise tungo za nyura nzidi ya basa zahalisi ya mwanti juu warambu wallahi ngazali enamna liyo enge kabaja katango zilo kashe za tsatsa zilo flu Allah ikajo pousse fatiwe namna ino tarubaini ajo imata 2026 2027 yafanya bahazi yafanya babizano ngongo katila je yampuse shemana yanti imahajana ya tuko msindi haya pesi ya mnome yanti yampuse pia dabi yatokana wadika video ndesa na ingo ya garantie uka wanuti sa tsitsi nyanga mwenzangu kairi joke wewe bana signature ino timwambia dukabashira fili ngabwangu mbokana balala wayanikiwa hey usifai jihadi wasi hadisi ukana wanikabashira fili ha prepare wa rudo ndesa bami habari amba mimi ngamina mwana wangu fatihu tina unika wewe sha umwengu tsochodo wadunga bo inda mbesera cha ministre ekamda samlala bo Hassan Hamadi bo mamatu bo SMS ambassadeur nyoti pia mda samlala namna inu ba ministre fungu do telefiti na hiyo ba ibachira video telefiti na hunu bas sheka mtu hambuje o alokomori wabuje ngamjo ubona zongoza tufanyishi abonge izondogo mbili. Pour l'instant, azali quand tu as baissé à faire une campagne, il y a des gens qui ont kana au Komori wa changer fikira, wamba ni baki ni fanise réconciliation ranti. Alors faut que tu fanise réconciliation. No il y a de pousser vers mana. Il dit ça m'a jambi apula je mwambia nuka izonda abo kabati problème entre ya bedu na msaidia na sha izonda wallahi ngabo problem. Ngabo problem uswafia ukawa hizi ukafatihu awala zananza ya pia. Wajona kasiri de hanti mbaba wandira wanti ngwazinongo nao ya ukawe sidera tokesa mbaba yalo banata basa hajari sunju sari rende jati hindu aba hatu ya renge ngustere eze sultan chuzu eze kambi ya shurtu nyoti pia mhisi independence wa baba hatu na wajomba hatu na wabaya hatu kwa charenga independence njemrege ntino muibe e bwana we amani sona nzenti la pisi shezembia renda mkatushindo kama kini ya haya mwamedi Ilyasa ne groupe ya hanyuma bamso modini mona azaleza nuko yazirendao azali katushindo hanti amani wote juu katushindo hanti mahakama katushindo likuwa komori mwenje katushindo likuwa ko eba nyuka je kamsi komori eba nyuka je eba kama mtu anakaza timlio eze pare pia ngezanyisi wao pia zo kajao mwenje ngo unishiao ekote inu unisho oendo hunu no wendo hula pia haina poto 100 metro haina poto ngabo mwenje menje miidi ke unishiao moja komori enyi ujisiji banyina shonga bomdugo da majilisini nyinyi wandu banani wando majilisini na do parele shahada wallah babini tukabidi mkaka mreje pia juzitu ono poto mjini mde e mwana ma Arafat Ali Yusuf poto ya tondo abo abo vira ya boda majilisini na mashuhuri DJ yabo ya miyandu matate na ruma baba na ruma joba bo afia bo pi mtujua yo inata ta iwasuli daraja mada ilache wanwandu kwa inconscient wanwandu shaisu tiambilwa zujuzi bana yo kabanu wakabunjili yoku wallahi tallahi tamilaza ni mdulo komodo wakabujilo kubeti salam ili bujilo hisabu mena mwategari na bango ndo alele dalao wende walisiwa mtuje basi warendo makawa kibu pia izo zichizi abonge Marekani ngwanzo mbabi bahe Rusi ngwanzo mbabi bahe neema ya parishani ya Komoro Chini ngwanzo mbabi bahe Angleterre ngwanzo mbabi bahe Afrique du Sud na Turki ngwanzo mbabi bahe Emirates na Arabie Saoudite ngwanzo mbabi bahe ya kwa nato buli Faransa wa chia fanyizo yanzao ya bwekega sina ma politique walu actif walu ma intelligent surtout bahi azali omdafana netapale alo niwe nemwana ngojo shinda na nimpuse na nimbeja unanifanyaje una receive wandu namfanya mafoto na mdilalike ezino gizo pia ina mala walu shuli nguparonda jabe tsaminga manziyo
bahaba sangwa dunga utwa mala palo shuhudi na mdilalike Jones raisi tsongo jorumwe ngabajwa jeni na mwishie ngabajwa jeni baheke ngabo majilisi ngwambia wandio kana na mjerende njemone raisi namna tukopa raisi wongo anzi warumwe ntiyo bahinyo andu mdalika wazani demande ya he komori shanga mjo ujitswa bi idini laid karim ngamjo ujitswa nyi wandu wikao mdalika wazala rumweze majilisi neze shughuli hizo hauka nyinyi de mumfanyi ya kampani wodo pande na kanzani mwabieni abuke mjua etabu ya Nigeria damina fundi wangu Yusuf Mohamed bwana ikayao ikaula zimu ike harambua hajua izakado za jiri shahabati mbi hende hapulwa antezesheri na yabo owandu wenji wakahunu wakahumdarao kaimru asharabu basi owenji wakanza wandu watende owenji kwa jakanze zisalizibu mimi tikaona kana waifundi ulona imani yasoma utwauneti ya hatu emionano na izuzo ntipia zifanya zila sende zijiri rane jawaswili mitina usamihi mdujo lili amba shekari waswili ngamjojo amba nalifanyia mtume sallallahu alaihi wasallam Rambe idhabu antum tulaqa na mwedebari msamihini isho marirenda wari liliamali o wari trahi o wari fanyia jau o wari nika promesi watuziste sha umwezi kanzanu wambie zuki wangu fundi Yusuf Mohamed bwana ya uka tika uone sa ukanga wena maadui ngawando walo majalu ngawando walo nisiparti za hao wakauona enamna warengwa hata sambika na urengwa boti jubana fundi Yusuf Mohamed bwana woda mi wode mwa nashe wangu tukufu Hassan Shujan na wanama na wazaza hangu wa mkazino wa komori kamili ne daula haki bien évidemment sisi rikauta ndo nzima basi mimi de nasubiti na ubausu na bakati utilovumbu we mijino wandu wao warenti ni mrafanyizo anza ba maudu ngocho kanza kufanya kampani ngocho kanza jao she bwana uwe yo jado upuse wonde wandu no amba kutwa mini wala kutwa mini na bo maudu ngocho kanza ndo mijini hao mimi de nakamukhlisu nawe kairiko eli zijo tambisha mndu rahana ndrabo na fitina lijo kufurahisha ingewa wanadamu wahanzao usikuila wala huno akauja egarendao direct ya kombo wenti ya kombo fundi Yusuf Mohamed bwana arumomji mtukufu wa mkazi shwandu pia izotika uzirambuwa ya ukanga muhisi nga mono ga mwishio ya ko wenji bwana wala katina ustara wala katija na wakati tujua o ustara bwa bwa no otofira kamuro ngoshizo ngobala basi kabatse gena baini urongo shara bwe tujenda kabala alimu basi ede aifadhe Qur'ani nezero pia za useshari okay mimi zango hizo zijiri kaula zimunyi wandu mambanga mwanilia wanti hatu mloko moti na mwedema zitunde mjua ya uka ekweli bana bwana wewe asinye mkataba kaulita tsasi za bana o halo Faransa na mjua shieze kana peri fanye za lazimu bahinga mjojo wakana na mjoe mangarisi hao bazinda zina rahamba au bahinga ndura ringe tsonga ndura hafi na mjue bele raija relera kombo wensi hatu dingosi niwa baba na mlazim lale mtitimizo kwa yati wahanya waruma unafiki ni mafundi na mwambeza kweli au mdazi mtifanye jafunda Abubakari mtifanye ja Dr. Abdul Hakimi mtifanye jafunda Alihaji mtifanye ja Bajirafidi mtifanye ja mafundi wanu weda wasoma waja warengenzi waibe azali wajua ukazali mnafiki azali dhalim azali katili azali mchopo adabu azali bwizi azali mchewiri shawakubali wadaza na watu wakaka chafotiwa kabati fundi yao hospitali jali amini ukana azala votiwa namna lazima Idirisa usinganinga mmonao hatawa ukajwa hizo arenda wandu watungu wa Dr. Salim baada wanda watungu wa Mahamud baada wanda watungu wa Mwenye Baraka na Mamaduna Fahami ezero hizo pia wanaharamu weseni wafanya ushenzi daona wanaharamu wo au Cour supreme Sheikh Salim warendo ama jaya daina Idrisa aina ndo wazali ya tuwa mba fanya wakuzifanya sha na mdo juwa bu Sheikh Salim uka aina mdu ya ulawane ezi azali
wedo hansi azalia wadaona sufa jihad no wandu nyondo shahe majish ize nyumbani ze arudiso ngabo wandu njua ni para onede na wambeledu wallahi kwa tulala kwa stable o malani waliyo kamjourenga emilio shanga mjourumia emilia rinombe jezo unono asibabu wandu wafamu barini asibabu dezenza asibabu dezenza zilio manama Arafat Ali Yusuf we kwanza urenge funvu na we naijana shujaa watania mruhamada we ngamuhurambu ngamuhujuondo rondo auka ndaparushia suifambi ya gaho rika komori rika urampira rilawe yabo rijamanga ekenga nyina zohamba hodiyo lezongo na mwambiani bana uskwalelo yauka watata ya wazifanya ritata rizijua nemana nazijua abona jitole ya ruwano bwana kabati raisi ule ulimwenguni ya jonikiwa maha sheda omaha uo yamba havotiwa ya tuanisa kampanyi za hemwana na wandu Afrika wa ile wa yauka ema refugee wanjia haina bahanu wafanya msajaja hao na haina mahala walo msajaja wa maimigre yabo security itawa stability ya hensi itawa amani itawa yakweza ntizo pia ngwarele yao kabati wanduale meo kabasi ba komorina bushini na Seychelles awandu pia ngwajo ya Morisi abo Morisi ngojoka debordenga ngojoka mavoyu na widi na qualité zinji izo sika ujire mu Faransa abonge kabati nti yanzo ba ya basa ne mana wandu wachawao do waruma wezenti mwishi mdobokana me Paul Biya est un président très paresseux 30 ans ou 40 ans au pouvoir il n'a même pas de route abonge abo tokufu okalelo son tipi ngari wonao ya ukahatazalia jomba votiwa asundu saharaka uka hajua ukaka votiwa hajua ukari ukaka votiwa hajua kule mengu hajua ukaka votiwa washenzi wa Afrika wenda wakaumnika wabaleze biyo hata ngabo wapasha videti waishiele purunku la singani la Idrisa lenda lambaza lide hundu no tuchaune nginti yangu ni kemri adoni uwano nifunga tena jonjeti yangu kama utkonde kama tukojaniste C'était une mkado bali amba ntsobango comment tu nous stay jamais quand tu dis stay hilo amange azali ngo courant ya ukasinyi sio mikataba ya uka Afrika imenye ya Afrika ngiona raji ya hezenti za Europa zisaidi yao Italy wa simbuli ya Faransa ndoro ya uka e bordel uno Europa bana jamdo amena rige ma refugee jana wala warige ma jana wenda we sima almagari jidebruyo rile shahatu sima Italia ngari jidobru rile shahatu wewe ndoko turengesha wandu kwa tuna indushala udurenge mafava lu waranti zezi waungwa birao uta parce que ewo umsaidia wabo Faransa nguwo waloiho ngwa oblige watawe mzee Shirafi mbuna mlibedo haparo ambia wazungura ka hadisi ya calmer là vous êtes devenus des criminels parce que vous savez très bien que le criminel qui est au Comores tue, écrase, torture. Donc si on veut s'échapper, se sauver, survivre, vous les ramenez chez ce criminel, chez le requin. Voilà le mot qu'il a utilisé. Mais là, vous êtes aussi complice. Vous êtes d'où vous êtes des criminels comme lui. Il y a des chatandisha, Madame Samia Suluhu. D'abord, l'ambassade de Tanzanie, Kadombili. Et l'ambassade de l'Affaires étrangères, c'est un problème au Faransa. Parce que l'ambassade de l'Injilo Kadombili, et ces caméras, wanchi yomuoni na riparsa na barua sasa inuza uka. Eba nuga mzingara umrumu mbeshe mdoenda ulo yafe. Izo banguti zamba. Ambassade ya Tanzania. Ilame ngoni mwe shatongeza Samia Suluhu ya kausaula. Shabu ngujopoa wandu na roha zishaka na utenda do banga modo pirizo na ne bashar. Anga modo nawe ne sambo pirizo. Shaila negociation ya mahadisi yafanyiliwa. Ya ukabomze urumwenzi inu. Ya ukana urengeza utoka urengeza sunzu hadi ngosi. Rihundu wandu. Mnyezi mwari puli ya wandu wahuzwa nisi. Cyril Ramaphosa ondahubini Afrika du Sud. Wede yatende ya Ruma ni Marekani. Na chini kabondu wanao ba Turki. Ngasina mananyasi uparadamir ulo Turki. Nguone suzango hizo. Abunge ranyimlo bonze ranyimlo ndani na mjomto ndezo ngozini mrogozo wa baba hanyu ne mafundi wanu ukakartuta hasuluhu ya azali witi mronzo suluhu wengo ya mrengeni ya mtire ni mafoto
gwanzu hensi mwana ya ukajwa ukaniza ngo yarenda ngujwa ufa au kana par joba kikomora ina kati ya jo savant yapoze mbiyoza ndo hansi mwana ya uto protege bakata mini mtu ba wala wandu yakawa aminene bya bolero na wala pia yunti ya pia waodo wakada wana bashari ngwa miengao kwa tina confiance au secours bo jaye amada shaf au secours bo junaidi au secours bo msaidie ngujwa pare majindu ya la pia yaje no ilia wa hundendasi aponyiwa baba na mlale pano mruwe banyide mabi wa hensi ya hanu na mwone haya ukamwende mzayo wana mwende wasomu waje mje mdo para nyimwe damwe likiwema pesa mubabazizi ili wawana hanyungwa ihongwa tungo uvura bange no mea no na ulevi na ufiraji na tobianga no ilo hondo wanro bemba hirwale ikawbidi mbulio wana hanyu mapuse wende wa mdaili hensi ya hanu rileme wa ubakaru matisa wantu karuono haya wandura somada sina o armuzen sisa hao waniki waze opportunité wa développer sisa hao wandura lo faranta wangamie awe yakoza we ngwanzo abayiziwa we ngwanzo ya lole we ngafu we ngwanzo pashia we ngwanzo ndia sombe we unde exame mojo uzima karjala mbahinto kabati mbagashi kabati jao na majindo atungo pashia gauche na droite cha uzonti pi kabati fundi usubuti ala ani rogo za tuluma kabati fundi usubuti ala ani rogo za witi za urahitwa ulevi ufiraji israfi fanisha obutitu yabo eleva obi kabati wategari ni yabo ndo wanikema ele na boga na tebere wale ele da holilo ku kadija wanikaze paswano basi wale ya maolevi majilisi ni bana majilisi lo wandu mtona pare wandu bokanzia wakama gari gambo jwa magondo ushuri ni masihu bali nyina umuri wallahi bali kwa bidike mfupi ya nywa baba notability ya komoro nyinyi magari mai yatona control technique za lazima parembi zitona mwenji ebanga mwende ndo masi mtola la mwa parembi shahada mwa la mwa utoka ufaya ya jo remani kirisi ya unezenza ya basi hafa pin shamjumdo abanga mwende mwa majilisi na maindi na uzunguli tanyo wenji ya rumani wasinishi papi ya izo parembi na gogona mahindini hapo abo ni wandu wasia samdo mtijuvanu na mjue mwede mahafe au mwede magari ya azali au mbezara kama profite banu mjie za ambasadi ya Turki mjie za ambasadi zinu banu mwambikana bale bwana ola ibidie de zaidi ngosi abona randu so prepare e ujo comme remplacer ndor so jana mwakana yoni ya azali ya dungo mdemea ni nyuma opoza mdo komori na France bali banu kwa tuele wana kwa tina mdo wa mtendesi shabano nkuelewa tashanga kwa tina tamdu yokawa banu kwa joni kando wangwa joni ridwa jibane yo guerre civile baki yabo bo mtashoka izo ndizo za kaulazima aruma ma politiki walona akili watu hizo ambao izo ndizo na kanzani mwambieni abongea bonyi wantu wikayonga ni komori ekanga mwanza orianzani ngamanzo amani ngamanzo salama na mjuhe mmonese ya ukana emiadi makaurini kayo ezemali la kauzibeha na mjuhe haraka bazali kajato voti walelo entwabili ya pare mwana ntouteninga muno mengo msindio doka hasinye kirtasi ya ukana gelazima 2030 ya rohe na yoma kirtasi ikayao wandu pia waele wayoka Faransa de yakausindi ya azali ende haruma Union Africaine Faransa de himili azali ya rau hitwa ya futo ubordeli haina wakati Europa wapariswa wandu wafia Turki wafia Greece wafia Tunisie ebanu wakomori mnati mtitamado ebanu wanguza baripi wa roho mtia yongi ona mshenzi ya ile gatungo urahitwa ya katushindo wanikama jikabati mwenje tasi ya basa pia wajaza tuno wababa hatu wafu Tanzania pia haukawa joka siti wandu lona wandu kartina ambasadi kartina affaires étrangères kartina mbroka ewo afuje na wakana ndave made champea hiyo wotimbe haya jibaka uroso mhono ngero dofanya autopsy bahinjo pale sokwa komori pia kwa tina marumbo haukasi karibu waraona ewe afuje we yaka ukoze ile tinyo operation ya mbani to abanuri undu kanange na jauri découvre kange na jaw watowe zenye marumbo wanika wandu pia wamto wandu zekangaya ola mru hafuna ngabo jiro anu mhomo huja yoni wako amilo izo pia kartina ndo atundao mwanasho wangu hafu akana mnasusi Mwenyezi Mungu amrehemu Zainuddin afya Morisi 2020 kama Mwenyezi Mungu wasilisha biidhnillah alkarim kajajo bake kwa kati uja wala kajajo hende kwa kati ko jaja shamimi ngamobo Mwenyezi Mungu kenga mineze mwaye ngamjo poursuivre emre kangalia mwanasho wangu parce que ngabona na tuzelewa mwanamsho wangu Fatima Saidi afya mwali operation betizi tena afarikiyo zuki wangu sha uwo na jela na mwone ni muzise za jiri tibari no hafu Tanzania tena amina wana mawara wafu haruma betizi na erreur
kwa jatu kakwa fureka hafula reka hindi shaba jiri problemo komiti uzis e problemu gyo ndababi jau zuki wangu operation ya kufanya yo Tanzania basi yo siku na parwa na ba fanya wa uria jau sabe ezabari yakaubu wane hadwa kaka na shindo fanya ndongo yonga tukutua no wade hata ezengo pia sheko sa udesi dokango do wabue abo ngondo wata solution e kaga bo jiro emrungu sufre no kutua na tanongo sha usamba wone ndongo ngo joshinda ezira mnazilio eze iremu na izo pia na zemani yodo kati e kakutua na ujomba open trc buwa wone ezilio iyo akati wandu fanya wambekana aya numa sahiri abantu ngabo sababu zindo ajiba wandu watu wafupia parce que kartina radio kartina scanner kartina zindo za sérieux za wona kana wenge mwademba ndukata enda trete mba ndukata shamu tujamba game madom du ende aba le ditso mramba game modele ditso enda mangena mba ndukata ezo ngizo pia les atonge zenti hatu ya rora shamnyezi mgungu jo rehemo hafa nyima opposant ikayonga nyibonsi juba na mjue mbuje nyo ndumlo komori na mjue mbuje benti hatu isairora no ngasina mezi mwe ya mezi 6 ngejola zimuri récupérer entia hatu watukufu izo ndizo na kanzani mwambieni abonge yabo eka fundi kombo eka ni watukufu mle yabo ngabo ulona ya Joanza Njeze swani mnikane numero ngamjojo para 06 12 18 44 03 amdejezo na bakemri antia numero yabo 06 12 18 44 03 06 fundi kombo unantisha numero yabo 06 12 18 44 03 de namna hiyo ngasina ma généraux lebe ala campagnari lebe ala General Salimu lebe ala Gamil wa ontipia wa rumwentia hatu wa ono namna lukumani ya wawa na nyasi wa hifa daino wa rohao shakabati ushindo habati jao e kamnuga nzo ya pare WhatsApp numero ya WhatsApp ndaino watukufu wanzo ya pare WhatsApp yo numero normal kemra para ngujoni parisa shojo kanza pare WhatsApp ngujo para ranzini zimeban ojo kanza pare WhatsApp ya bongo jo para 07 usuwe zabari na zamba hizo enamna ya lazimu rifanye 07 73 36 94 26 yo de WhatsApp shayo numero hilo aji njojua upa 07 73 36 94 26 yo de WhatsApp abonge abo watukufu kabati problem haina mduna ambiye magamana wahi parti hahe mwenye baraka baruani Yusuf Mohamed Bwana Dr. Karihila, Dr. Shakur, Abdu Soefu, Kikinyonti pia. Mtuelewa namna jema tujua ukawaja ti zaja yabo na madelegation waja wasinyisi azali ya kuhuranganye ti inu ngabo wanduwe juwa fao wakomoru watungu uja rumweze ntiwo ngabo wafuto bordeli ngabo wanduwe hifa za nwezo nti pia. Na mjuha haraka mwede maone wajuka umwambianize nungo hizo wajuka uparaze nungo hizo tidemi katadipe azali enda irenga juzi ya ivaye ti. Otilo no chukwa mwanilianeti na mjuhe riwanilianeti hatu wanyunyi mlo Faransa bana na mjuhe mjiaru mwezi ambasadi mtahima nyanyani chafua bechari pa muzisi ezilo kuzinu wazamba zila uzimurula ezila kweli ezila wayambiano yode namna ya wangu wa wanombwa na shatilo kanamlale namna inu bana ensi hatu irore yangamie na mkena tiba izo nugo zirisao izo nugo zihozao ilimye zimgato urenika ezakhir na rijuhe ritapilie ensi hatu babo tim ni kanosi kwa lelo e furswa ne shatongeza azali ya tsotu lilia shaya babaiha ya juhamuo ya rengenzi ya tungohanza ya inike emanahe emanezerugo zinzijirio ndokana katina nafasi ya ubaki hata 2030 ya uka katina ruhusa ubaki hata hiyo gebidio ya lawe vanna mars ekeba buhamdu shuja watani ya jafanu amtondoa mimi mbabina soma azali edamu ya hingi halali dae no wana ne mdumshi zabari eze shuruti za ukamdu ya tole rohahe zikamili usoni mwazali auke fasira ukana
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يتواره يا هنا تولا ويا زالي جبيدو يتولا بها تواره زينجي يو أيا مالو يرهوس يو أزالي يرى هيتو يا بيلي أزالي إنوا دوي هارفاني وادوي نارفاني وادوي الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله يا أبو وجنفاني نودي نمفاني مدو ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب كتب عليكم القتال mfarudishi wa ukayewaje mreshi yani na mwaroshe wa huwa kurhu lakum niyoyo ntiro kiswa wa san takrahu shay'an shaban murujo yenga rongo wa huwa khairul lakum nizo zonjema banwele honjila narishida ne banu yo ntiro shayo njema ikenga bo wandu ambao wejao wamba banu mimi cha naridase ba lango tukao ulifanya hizo ngoza na balai kajenda katina haja nani abukairirishinda ne rekio rahano dazari dopa ha mafura na balangari ulwa hifa ijo nizo wakomori watu uelewa yauka kaireke tsapa zabara watu fanyizwa bango fana rano jana bina mtulidie bami amtopase miwani na mtulidie bami mamtuka kufunga stamba za nyikodo rilale risiwe baika iro mangano ujo utongeze ntiri irenge rane makaulu mema kana mimi wode Mandela we de tuka urifanyilia chao karna ujabanu terudo karesiana na makaulu na unafiki karna ujabanu azali emania ya juhamu obanu et date ya ukaende zahe ya renge miadi pour la dernière fois isai kurubia inde mana ya tona haja ya ukana emergence 2030 shangu tuangalia de mwana na mrege mwana na mfanye mafoto na izo zontipi emmanuel walikuwa watu ufanya hazi walindi yao mndu boko uwango hazali na hunu raha wanunga George panga ngejo lazima cha unarimera tiba onarimewa manga ezebali nezo ngoza kufanyisha zila pia ngesi wandu ikabla lazima ike lijua ni wandu wala ikamtina bali namlisaidia wa resense ngwa oneze message ngwa oneze WhatsApp na ijopi kwa jazifa abonge ya bukozi watukufu na nalishetwani usiku leo rijue zari lazimu rifikirie eti bazali nge bien au courant ya uka makati ya ukaende za ya sayaja yabo haisa sinye kirtasi eke komuridaza yeye ngujojuha yaone mwana na wandu wa jambi wa komuritsa wandu wa isa wanambia ukaharini wafanye reconciliation ranzi wa mwalita wa wajuha na rifanye zango bokondi zora ngamiadi bangarjo bonando eke kabati unona ndongo zauka ya pare ya njeza harumeze nimero za tolo yabo do mwambia ni yaukana naritulilie ba Mwenyezi Mungu jornikeza khair Allahumma amin ruombe Mwenyezi Mungu ikomu swazali ukurubia wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq mrati toweru baizo Mwenyezi Mungu aziharamisha illa bil haqq badi izana gonda ruzi mndu londo lani ufanye twabiambi na mndu waika yao wanduwa dunia wanjaru mai jihadi mndungu trahiso wandole raila na mndu waika yao hauwa mndu hafu na mndu lakata uwa mndu abwenge video bahiyara lo hicho yode fasira ukatabina alaihim fiha an nafsa bin nafs abongeze ndongo hizo pia azalingu zifanyo wamali mtifanye ebetizi ngazi chana wanzuani waifanya na nye kaga manzo mdume 2026 mtifanye jizo wanzuani wadorambia uka unubu wa mrama na mtoli data le 20 kanzari mtukanza mdube le 26 kamtwa sindi sabaya na mashakara ndile basa azali ata changa mimato le 26 we mtu ambaka mtuka utwa usiku wa wahai yo ndio azali ambako tukomunikani emergency ya 2030 katina rogo zifanya oti tikartua na hata parezi timbo au karituona eze ementeri neze ndongo pia za haja za mwenjene ze poto karituona malala una scanner na rogo za haja karituona likolizo pulwa na ndeli cha ngamba 2030 ezo tuko wa handa ubiso amdo jwa le 1er janvier 2030 mondo kana ganyina université kume ganyina stade kume ganyina l'hôpital kume ganyina l'hôtel kume ganyina usine kume ganyina autoroute kume kamtaka wo ulaba kanko chikaza urume singo mbudio atentati jeno mjoka faransa o handisa chao weyanzu hete mwana handisa nanti de abasa weyanzu kange video endesa le 20 mars 2026 handisa nanti mwa jana mwana henguto msindi haina rongo dawe yanzu ya pesa hata pile banyini ngamla lo mndo abakana karera bakata 2030 yende mana yatungo mona ni madam wallah baho watu tuho mwambie na mtweri wane sisi jipanga singa tukofanya chao ba himi mama mwambie kemro ono mru
urando nayi ngwanzu ya mzie na mzie sheke babu hamdwa ngumzio mdata bena mdati mtimane baundo mnafiki mlo nuni wa komoto ngamdwa kemdwa langu umenyo kamtuma bi shanga mdwa na mdwa jango wanzu ya mzie atimenye baheyo ngwanzu ya shindane na mdati banga mmenrimenye leo ngarimenye leo nda ngamdumenye leo nda kamjaza bachana bo ashimedi akaula piziu kamjaza bachana bo chafa akaula piziu kamjaza bachana bo lazidi akaula piziu shalilo bya hunda mdia mkabili ya basi yanga mtuma bekana bango nyoba na ula tacha na mdoso unafiki basi biro Mwenyezi Mungu amwelewa oida alika na nani wanata ibidi wa egaza laka na mdumira hana yeye kabidi kama yero wae shamisi kabati shumbe shi ko morama na yeye shabani kaula zimiro mdu mnafikira hana yeye yola ngadi mdida ndo hindo ketso kana ya parwa ndo mina mjeri so pare ni dera komponenti hatu je dis sur kansari mwambie abonge abo bo mwali mtifanye sinema ya ukana anducha mwambie inucha ya mdrama inu si udaza hata mjori ona 2026 e kanga mazo 2026 yode aba sayinu kabidi mkesu ter wadi so sa zahara ndile aba sa wallah ndile aba sayinu bo mwali ngamona ya aeroport ya hanyu atanja tusubiti nifunge muzi ya ruma ya aeroport ya hanyu enkunu ne macha wanu milioni kwa zate wa dubu ngwa na aeroport ya hanyu ngaba tutando watu fire ile siko binyama bikana azalu tije unten ile aeroport dai bi ile tusubiti ni na landa na nyamba bala ruma aeroport ya hanyu bomwan ibanu kamduko ufaye imagine ne zemwa uzini saunen wanzwani tsawo mdufikiri balangia ruma etere ya tsawo katia kanele ele kujune ne kun sariko simbria ja yasinu hena mnaila ya tukafubala maski tutwala dobye mwanza shunga ka umzi yafanye jem shenzi ya tijido cha wadi ya tukabuli yafanu haritole ya mshenzi yoiba nushaya ka utwato mono nguna hanga bizebo cha wadi na mwambie amina nguna hanga bizebo cha wadi ba udo hanga bizoko moto mshenzi watu kafu ya borengenzi ya turini kama nadamu airengeza udo ato mono mdo aujala wa hubali ya ula wa dunia ni bo cha wadi manungo kabu manadamu ngongo njo ufe ngofu bala tukafuka firi tunu bibo akayilo kafiri lira uhitwa liundo mrunganzu ya sovu wa komori ngodo watu mwono ya utinti wanunti bande zahe mdru ya haba fanu kenzi besemi ya mjoka wa fanu 10% au 10 sur 20 zahe zoma yen ya to shangi engemi fanu tukati utishono de shida mocha wadi ukabanyida muhimili ya mshenzi ya wa komori no hifadeni bwana manuka mtore kananganyi watu wana mocha wadi mbaba hu mufti tu endare de atonendo amakulo sharini ya zani ende hata waende ya suifu azali no ya menye mtume juzi swala hawaparisi ambassade nga mapopote katu atoko bote kama tifundi ya ishia mufti ya mezano gozila subita mufti na mzee mufti atunongo banu tena ba we un client de msafara uwengo wa mufti wo salamtaka na mulimo ambio ka salamtaka mo khuda fil baybay ara mtume aruma irini ya Habibu Umari arale Habibu Umar mmono handobi alhabshi ara ka utata parak mtume arenge amfio au apasha mtuto apasha indini hata yacha yu ajaka ka utata parak ya balele za Madina na ma ende hula yarudia njo kaburini babo ende alad wo mufti ulona roho wetu kwa bidii ya to hospitali ya pasula shaito angalio baido aloni yake jemdum she ya bana mdringa ina shombo loni cho mdum ya bana mdringa baido loni yo bado uongo na virisi ya mdum changu imaregistra wengine mtirenge bayonge jo menyeleana bayula bidii ya pasula shaito angalio baido itwa ndio kacha unomrom kwa zara kati mtume kana raparso ndio vile kutao parak engamba kutao mara shira zikarja kubali kajuze parak womdum rafu mtume ado mandosi wake ngaweda jela ya parak aya baruma haruma ja huli ndo bele parak mtume wakanza urahafu ambike mradi tungu mdatse msirini wajela ya parak ya jalo ndachao na hina ndogo ile zao yo haram kabati fundi yabo yasubitia saba pia wasichu yunutia wanafiki waruvu emekita wa wasisi za hawarenge tahabia wandu atabasa kabata paro tifundi timru adaula haki timru cha ya jabe zero hizo yoka mekiko zaba roto bali mzali wa jabe ndaketa kabati bwana wewe haja jina shefu bangu jo madirisha mimi ti wana bwana hata mimi ndo nafanya tinu hata mimi ndo utoka ukombo wentinu mimi Mandela mimi titsati ni koze to manasa tinu mimi ngamtuka urongolele toifa ngamtuka upoze miwani ngamtuka ufunga zikaba za nyekundu ngamtuka wakomori pia wakati juzi ya ndego edantologia hizi namna razisoma mufti ngela zimu etumu ya Ramadan yo jo déplacer wa ngela zimu ka ukuli sardini rege mafuru ezoro zo pia majibu ya komori ya rupia abo marumilani uonga mtoka kamrumilani ya zali ya birashioni ya soma
wadaza pia alafuata hundu wabuha mvulana ya laikoni na mitami huli hakabile mbedu meinu kuila sobo ntika ikibuwe panu mdukado laumu emdu ya hezempundro sakafuni ya henyuba ya mafiti kajala umuandu falata lumuni walumu hajila umu yeye na mjila umu kwa komoda kwa mrenge komba hanyu mwini kamru utina ustaarabu utina mali utina hindu jini bahari kenda biloza nko utina pi emoto mwaro azamba ukana egemodo kale telefone bahika mtu hundeza nko pia gedai no wandu wana batoto buha mvulana banda mahamfukare mwatwa mwarabo hata mjamka Mandela Putin chau buha mvulana haisafira mbedu meino ile zabonti ngeta pala ukamtujara izingara itondo engetide shujamu mkazi uparo ba Hasani ne shujamu mohoro moha wote waikoni owaili watu hata shawaono kazinde za kweli fahamu kwa beza kweli alafu ngamenya mbona namsi shwa kateka ulapiza Dr. Achmed Kabati ambago menyo bwana bomze wanuri promete ranti Achmed tranquille ranti reside tranquille sofanya ngobo aljahlu adu wallahi ujinga wodo yadu ya Mwenyezi Mungu wakomoriwe shakashende sambwa ntimu kutecho bwana ndo tena bakafanya director na bakamenyo bwana ekanga menyo bwana uyirongo zondo nyinyi ekanga menyo bwana ino uyirongo zondo kama banunga mtazo wangu banunga bandu hafa umetoka utamala kadha prepare ndaka ujua tikama fili amtu abaga bodo ampasa tisede timu amamrunjo la honi ele jeshi lisali baki wa ampasa diko ali didao balanga bomdu bala bomada na bala ila balangu wa paro ya wambie zero hizo tisati so mwembo na inu emdu juma bia kafanya shiyo cha bwana inu wo mdu anzo ba yu yale cheka de bwana inu ejo na twenda ndao bako yona tuenda ngamrumo wandu yona turuma wandu ngamtundo ngamabilozi jiri ra Afrika ra azira rezatiza sharbizo zontipi ambazo unafika Mwenyezi Mungu ya jawrini khair bahamba in tansurullah yansurukum wa yuthabbitu aqdamakum arudi harambia inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum baba ngamina huzuni banu ya ebano no wandu kutoka ushinda rumenti si wandu rarenga etwa mayaya heti rendara renga mndu ya super bila shioni utujwa makabia boso na ulohula aina mndu watu afanye siasa ulohula utuelewa yuke bwana ola katindasi hai mba telefoni ke tuko utahwa bloke wa hivyo bashariwe yakameza koli wandu watu warenga mvio na wandu wa mtahe warenga telefoni gewe ngwabo ngwashiwa buwa la baraka buwa la khairi buwa la buweze television pia ukenisu wanu minga mazonta zoko morni parce que mimi kana undumia mimi kana undumia mimi shangu todo ndumia nyinyi ado amba kutoka utam aisa ulitamba shanyi kudunga mtuka ushifunga bana aisa kutoka upeze miwani miwani na bwana mdulo serio wani ndio wandu miwani na bwana hiyo daona elipeze miwani au ntipu wa mdu tezoda na nyibwa komori wa mdu tezoda na nyi na banuzi ni minga mjila umunga manzo njile shaya za bwana mdu yalola mdu mshamba ukana ile mtaku kaza imprint amanzo nilesha shinu waje kubalisha fanya imprint shabanu zinu dobi mudukara jali ne mwana shwangu musindu musawu ne mwana yasi bienvenue warambia zorantian shaba satati rambu abona rambua ifoli je tauba haukanga bwanruwe jina kawambi ukana jao sabuze kasketi sabuze tiri kuna balala la basi mtu siwo khadhiru akhaka dhaliman namdobe nuwo ma dhalimu kay yahudrahu nasi lo nadamu wafanya tension watijo duba ya bora tuba watijo faya bora hafa watijo kuwa la bora kuwa fa'tabiru ya ulil absar jazakallahu khairan yone barko milioni yo shawoi bano wala ko shina no nesa bari ko kana kausha surtout niyo manekati jaga mshidano na wanu wasoma ndisho kwamba we mbese ngwanzo ya jerume ngwanzo ya jake jo mbese ngono kawe do joni ko president shabane manana bao dele fitina na hina ruguzili watungwa ambidwa no batufanya rana titubere hange video jao mara nzinjeni poeze kaske mara nzinjeni kaze jao bandisa rjipanga jao risanga sina cellule risanga rjipanga jao zonti basombi londa bwata basi zondi zona kanzani mwambie we ntushinda na rugoda minae ntushinda na vao ntushinda na elimu ntushinda na ustaarabu ntushinda na ntina tangu ntushinda na udamina shanga mwanzo ni sofu wa komori
Ekamra urali kume ya ule bangi wale dane mdumshe. Hawia ta mdumra jiambeshe mapesa. Shati bashe mdumra ambako tukopa miwani. Ayati bashe mdumra ambako tukofunga itabasha nyikudu. Hawia tifugo mdumra ambaka mimantela. Hawia beze mbwana zilupia milena ziwana. Yoni yona tumambia ni basi. Alifunyi wantu maonema emazuki wanyu no baba hanyu no jomba hanyu. Wateresi wapia. Lelo wabu hamvula na shuta na watani. Ya gabila mbedu mainyo ila sabonti. Kamtucha warengazi onede mbra chapa dondo ila za shamkazi. Kogo iroti bango menyo bwana. Wizani mlawe yapo. Mlawe yapo mwende sana. Banyo nafiki. Wasijom tuba nutena kamduga na rugone de ya la pizza azali. Ba misi jikosantre sika ula pizza azali banu shanga mfanyo se hazi. Do ngamwambio ni lelo ya ukana wacha wandu wasinye azalema na yalo banu. Dena mna mgunda ulibero karifiniseo bo Saidi Jafar Sharif. Nana benja ya kauzamba. Shawele zinji basakalana na majai. Shayinu dizomde anjo onese. Izora toa, izora rumia. Abasari rambu. Amo si ujuso mwana tubna ila Allah. Rija toba wanadimna ngari jitwao ala mafalna haizora renda wa azimna ngari promete ngari renga promesse ala alla nauda tiore ya kujafanya gabo ngomore mtujodore wamba kutoka finalize kutoka wanfanya jao kutoka to stamba ya kutoka qu'est-ce qu'on a rien à foutre quand kutoka funga stamba za rouge kutoka kwa miwani kutoka finaliser hit tu as commencé quoi pour finaliser je les aurais cancelé moi bien amugabo nyimlo Faransa na mjwe mmone e ambassade ya Afrique du Sud mwadisida nyinao haumjwe msezanyu bo mzee Ashirafi bo Mamadou bo Hassan Hamadi bo Bushinda bo SMS bo Jimmy bo Shafiu na mjwe msezanyu omwede maonekezo ngozini dizo wa mwalimu tifanye betizi ngazija na nzwani waifanya nyimlo ngazija ekaka mjatu wakabanu waja wandu yabo waja wasinyise azali ya ukange bilione zahe de mana ya so kushindo tulilia abasazi ilo amala ni winji ambao tije unutena juzi hala waja rumwefete ambao tije unutifanye betizi la waifanya wajilalika baila lindaramba ukane eni ujoka Faransa le 14 juillet il est invité d'office dans notre fête d'indépendance. Mais cette fois-ci, il ne vient pas d'avant ou ne vient pas après. Tu n'es pas le bienvenu dans notre fête du 14 juillet. Kajarara bahan. Haisa emisafara isa izili hania. Malani wenji, wandu wa signale ka ila misafara ihungu zana mwede matunde mwana. Ngojodo zungulia yuenda ile maedene le fedeke. À la fois pasangu konti aina mahala walo shuhuli lijuanza ribale wajeni wale hivyo ridungane na raisi no ili adone sauka wengu wanzu wapo nsichuvano baadhi warabu wanuma alaba wenchi zoni zora kanzari mambieni mjezi Mungu kujori nikeza khair haino wanzizo nti hatu khair mguna mlika ya rere wanzizo nti hatu nashar mjezi Mungu mrejezesho gamshukurio haina mndu yaoneze haki ya subuti ya zamba haina mndu yaoneze zendona ya subuti ya zamba kama mlidonyi wandu wa siasa mlo umonze banu na nyimlo ndani ekanga mbuli yao fursa ya mwisho ya azali yinu ya tongeza azali ngo tuka uremani ya PC asiba muda ya to juwe ngufanyoje endizo ngwedo zahida ene wana haungufanyo hata ya beziambie o baba na mode mafanyise sulunga mazo fanyise reconciliation na mwanzane ya jambe wala tirege adila mina komo rukanga mazo nifanyisepe hambago be ndo emergency kujashinda wandi samba hinduke jamba ke jatimu tima jitimwenje timsomo ti unono ngawe incapable endazaho eshijo tsongeza ngo izo sijiri les comportements de Djibalia les namna de décider enti andi si fa undo ranzide ya basa yino enti nje mndo ranzide ya basa mwanzo watu amenye amani wao apa basa ngwabantu pula wandu sabo wanzo watu warume wangwanza destabilize enti waungwa weho namfanye chao wangwa watu wao kwa wamba warenti inde mana batono wozifanyishia o shembi mwangu wanzo kina izo komori wa warenti yabo mafunde notabilité ngamjo ngwajo zungu siwata au kangwa wanzo warumiro ajamba rimsamini na mbire mjejeri hadisi bo rifanye reconciliation bahewa kwa anduende sha wandu wa pula le mafundi re notabilité wandu wazali wandu wa pula wajua fanyeze ngozino sha wa makaru makaran wa makarna makru Allah khairul makirin innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wafanyeze makriza hao Mwenyezi Mungu ngene zahaye Mwenyezi Mungu jocha alia haraka banu azali yalawe duniani daena o wantu wangamiza wensi hatu izo ndizo rakanzari mwabieni watukufu amungeni na ritulilie rilinde
nasrun min Allah, victoire ya Mwenyezi Mungu, wa fathun qarib. Mwenyezi Mungu alifungulia ukangari rejei harumeti hatu ha amani na usalama. Wakomori wajo wafurahi na do mangamio wa hele fujarilinu rihundane na raisi ujokana imani ujokana irumbi ujohozano wakomori si wandulo bonze rijua wenda rumezanti za hatu hastehi ha adabu ba mtilinde belu mtilinde na msaidie mtilinde na jai mtilinde no wandu na khair ba wansi wandu wema wajukangwa juri ni ka khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kakabatu na zuham. Anazorejezo watwani ya wahatu majali kwa ya kauswa bali wazaze ngwa vai kindu mwanrome entitole shambani shayo jo tundoni mafundi tundoni wandu waliona hamu itundoni wandu za irumbi